naše domovine prema svijetu, ali i svijet približavamo našem pučanstvu potičući širenje prijateljstva i međusobnog razumijevanja. Kao nositelj certifikata kvalitete CIOF-a pod UNESCO, te certifikata FIDAF-a, Međunarodni festival folklora opravdava titulu jedne od vodećih kulturnih manifestacija u Karlovcu i Karlovačkoj županiji. Prvi će večeras nastupiti folklorni ansambl Pirinče iz Bugarske, Blagoevgrad. Osnovan je 1984. godine. U 30 godina rada s velikim entuzijazmom i ambicijama, prijateljski ljudi i bogata kulturna baština, Grčka, Turska, Rusija, Japan, Mađarska, Belgija i Gruzija, samo su mali ženskim plesom Srednogorska, varnenskim plesom, šopskim plesom te kopanicom.